turabaramukije abateze amatwi ibiganiro bya Channel James Sport Focus TV, James Sport Update Time Show. Ndabashuhuje Burengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, Umujyi wa Kigali ndetse no hanze. Twaje kubagezaho ibiri kuvugwa cyane muri siporo. Bibutse rero iki ni igikombe cy'isi James Sport Focus TV aba yakuzaniye kugira ngo umenye byinshi biri kuvugwa cyane, kugira ngo igikombe cy'isi kigeze aho gishyushye cyane, aho turi kwerekeza muri knockout stage. Knockout stage no kuvuga ngo no kuvananamo. Igikombe cy'isi kimeze neza cyane. Bibutse rero mbere na mbere bakunzi bacu no gukora subscribe ndetse na like kugira ngo muzajye mubona ibiganiro byacu bitabagoye cyane. Reka tugende ku mikino yagiye iba muri kino gitondo cyane tariki 26, 27 hari imikino yagiye iba cyane. Bibutse rero match yabaye cyane, ikipe y'igihugu y'Ubuyapani yaje kunganya igitego kimwe kuri kimwe n'ikipe y'igihugu ya Sweden, biza kunganya igitego kimwe kuri kimwe, match itari yoroshye cyane. N'indi match yabaye cyane, ikipe y'Ubuholandi yaje kuba ikubita ikipe ya Tunisia ibitego bitatu byose kuri kimwe. Match nanone ikipe ya Tunisia yacu igomba gutaha cyane nyuma yuko ikubiswe imikino igiye itandukanye cyane, igomba gutaha. N'indi match yagiye iba cyane, ikipe ya Paraguay yaje kunganya na Australia ubusa ku busa. Ikipe ya Turukiya iza gutsinda Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibitego 3-2. Ikipe ya Trump yaje kuba akubitirwa imbere y'abafana, aza gukubitwa cyane ibitego 3-2. Indi match yabaye cyane, ikipe ya Senegal yaje gukubita ikinyafu ikipe ya Iraq, yisengera ibitego 5 byose ku busa. Biravuga ati mukora ibisasu bya kirimbuzi, ariko ku mupira Abanyafurika turarenze cyane, tugomba kubigisha umupira. Baje kuba bacisha ikinyafu, rero batsinze ibitego 5 ku busa. Ikipe y'Ubufaransa match ikomeye cyane dukomozeho cyane, ikipe y'Ubufaransa yafashe ikipe ya Norvège ya Erling Brot Haaland, babacisha ikinyafu, babatsinda ibitego 4 byose kuri kimwe. Ibitego byatsinzwe na rutahizamu ukomeye watakira ikipe ya Paris Saint-Germain, bamwita Ousmane Dembele. Dembuzi yaje kuba atsinda hat-trick, aza kuba aterekamo ibitego 3 wenyine. Igitego cye cya kane akaba amaze gutsinda ibitego byinshi cyane, amaze gutsinda ibitego 4, ari kugwa inyuma ya Messi amaze gutsinda ibitego 5 we na Kylian Mbappé. Urumva rero ni ibintu bikomeye cyane. Ousmane Dembele ameze neza cyane, yatwaye Champions League, amahirwe ye ari gusa naho agana ko yatwara barondoro. Ikipe y'Ubufaransa iramutse itwaye igikombe, akaba ari umwe mu barutahizamu bamaze gutsinda hat-trick kimwe na Messi, rutahizamu umeze neza cyane. Match ziri buteganyijwe kuba rero, usibye n'uyu mukino wabaye cyane, Egypt yaje kuba inganya na Iran igitego 1-1. Match indi iteganyijwe iriwe mu rukerera, ikipe ya Panama iraza gukina n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Ikipe y'Ubwongereza irasabwa gutsinda cyane, nta match karaba gakomeye cyane. Indi match iri bube cyane, ikipe ya Croatia iraza gukina n'ikipe y'igihugu ya Ghana nayo igomba kwitwara neza cyane. Bibutse rero abamaze gutsinda ibitego byinshi mwabyumvise cyane, reka tubagaruka. Abamaze gutsinda ibitego byinshi harimo umukinnyi bita Lionel Messi afite ibitego 5, Ousmane Dembele, Kylian Mbappé, Erling Brot Haaland bafite ibitego 4 bose. Hagakurikiraho umukinnyi bita akagenda akurikiraho abakinnyi bita nka Harry Kane, nawe afite ibitego 3. Tuzagenda tubabwira ibiri kuba cyane, rero nimukazajye mucikwa cyane. James Sport Focus TV turahari ku gikombe cy'isi kugira ngo tugende tubabwira uko bimeze. Amakipe ari kugenda atsindanwa, hakomeza azazamuka nka best loser, ayabaye aya gatatu ayitwaye neza, tugakomeza kubona ubwiza bw'igikombe cy'isi. Bakunze bacu rero, reka mbashimire gukomeza gukurikirana ibiganiro bya James Sport Focus TV. Turi kumwe, mugire umunsi mwiza na weekend nziza. Ciao.